Ibihe byiza mwebwe mu dukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahanganishije Kenya kubera urupfu rwa Raila Odinga, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri wa 16 Ukwakira 2025. Yahanganishije igihugu cya Kenya kubera urupfu rwa Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe wayo kuva muri 2008 kugeza muri 2013. Yagize ati: mu izina ry'abanyarwanda no ku giti cyanjye yahanganishije umuryango wa Raila Odinga, umuvandimwe wanjye Perezida William Ruto n'abanyakenya ubw'urupfu rwa Raila Odinga. Akaba rero ari ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko imirimo Raila Odinga yakoreye abanyakenya n'abanyafurika n'uburyo yaharaniye demokarasi, ubutabera n'ubumwe bizahora byibukwa. Ati: twifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Kenya muri ibi bihe by'ikiriyo cyo ku rwego rw'igihugu. Raila Odinga yamaze igihe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida William Ruto, ariko biyunga mu ntangiriro za 2024 ubwo leta ya Kenya yamusezeranyaga gushyigikira kandidatire ye ku mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri Werurwe 2024 Raila Odinga yageze mu Rwanda aganira na Perezida Paul Kagame. Nyuma yaho leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko ishyigikiye kandidatire ye. Nubwo Raila Odinga atatsinze amatora ya perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uruhare rwe mu guharanira iterambere rya Afurika ruribukwa cyane kuko yigeze kuyobora imishinga y'iterambere y'ibikorwa remezo kuri mugabane wa Afurika kuva muri 2018 kugeza muri 2023. Raila Odinga yapfiriye mu Buhinde ku itariki ya 15 Ukwakira 2025 nyuma yo guhagarara k'umutima yari yaragiye yo kwivuza amaso ndetse no kuruhuka. Perezida wa Kenya yatangaje ikiriyo cy'iminsi igera kuri 7 ku rwego rw'igihugu mu rwego rwo kumuha icyubahiro, ndetse anahagarika ibikorwa n'ingendo zose yari afite, anashishikariza n'abandi banyacyubahiro mu gihugu cya Kenya kubigenza uko nguko. Mu yandi makuru avugwa ni mu gihugu cya Madagascar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse Madagascar nyuma yo kubamo coup d'etat. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse igihugu cya Madagascar kubera irikwa ry'ubutegetsi riheruka kuba muri iki gihugu cy'ikirwa giherereye mu nyanja y'Abahinde. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wafashe iki cyemezo mu gihe Colonel Michael uyoboye abasirikare baherutse ubutegetsi bwa Perezida Andry Rajoelina azarahirira kuyobora Madagascar mu buryo bw'inzibacyuho kuwa gatanu tariki ya 17 Ukwakira ku munsi w'ejo. Uyu muryango kuwa gatatu kandi tariki ya 15 Ukwakira nibwo watangaje ko wafashe icyemezo cyo guhagarika Madagascar mu nzego zawo zose. Perezida wa komisiyo yawo Mahamadou Ali Issoufou yatangaje ko kiriya cyemezo cyafashwe nyuma y'inama yahuje abagize akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano. Umuryango kandi wagaragaje ko utazigera na rimwe wihanganira ko hari igihugu kiwugize cyabamo ihinduka ry'ubutegetsi rinyuranyije n'itegeko nshinga. Perezida mushya Madagascar agiye kurahira nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwa kabiri yaguje Perezida Andry Rajoelina nawe wari umaze amasaha make ayisheshe. Ni Rajoelina kugeza ubu utaregura ku nshingano zo kuyobora iki gihugu, nubwo amaze iminsi ine yarahunze nyuma yo kumenya amakuru y'icyo yise umugambi wo gushaka kumwivugana. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce i Kinshasa. Turi amakuru avugwa nuko abajura bitwaje intwaro kuri wa 16 Ukwakira 2025 bateye ishami rya Royal Bank riherereye ku masangano y'umuhanda ya Victoire mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, bafata bugwate abantu bose basanzemo. Ubwo iki kibazo cyamenyekanaga, abapolisi ba RDC boherejwe kugira ngo batabare iyi banki, babajyanye ibikoresho byinshi cyane birimo ibifaro, ariko ntibyagize icyo bitanga. Biba ngombwa ko rero hoherezwa abasirikare n'ibindi bikoresho. Aho gusohoka muri banki, aba bajura batangiye kurasana n'abashinzwe umutekano, rubora gica abaturage benshi cyane bateraniye muri ako gace bavuza induru mu gihe abandi bashakishaga aho bahungira. Amashusho yaturutse i Kinshasa yagaragaje abashinzwe umutekano binjira muri iyi banki ubwo amasasu yaracogoye, bafata aba bajura barimo umugore umwe babashyira mu modoka yabo. Royal Bank yatangaje ko abashinzwe umutekano bashoboye kugarura ituze muri iri shami ryayo, imenyesha abakiriya bayo ko umutekano waho urakomeza gucungwa mu gihe hakorwa igenzura. Yagize iti: nta bakozi cyangwa se abakiriya bari bahari bakomeretse, harakomeza kugenzurwa by'agateganyo kugira ngo abayobozi bakore igenzura rya ngombwa. Byagaragaye ko ubwo abashinzwe umutekano binjiraga muri iyi banki, abaturage bari bagera ahitaruye inyubako ikoreramo biruhukije, batangira rero kuyegera. Igikorwa rero gikomeye cyane cyabereye muri aka gace Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
hanyuma turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Loni yavuze icyo igiye gukora kubera ubutegetsi bwahiritswe muri Madagascar. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ugiye gukorana na Afurika yunze ubumwe ndetse n'abayobozi bo mu karere ka Madagascar iherereyemo mu kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu nyuma y'uko uwari perezida yegujwe agahunga igihugu. Andry Rajoelina wari perezida wa Madagascar yakuwe ku butegetsi n'itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Michael tariki ya 14 Ukwakira 2025 nyuma y'uko inteko ishinga amategeko itoye umwanzuro wo kumweguza. Urukiko rw'ikirenga rwa Madagascar rwaje gusaba Colonel Michael kuba perezida w'inzibacyuho no gutegura amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 kuko Andry Rajoelina atari mu gihugu ndetse atashoboraga kuhaba. Nyuma Rajoelina uri mu buhungiro yavuze ko icyo cyemezo kinyuranyije n'amategeko kandi agifite uburenganzira bwo kuba perezida wemewe n'amategeko. Umuryango w'abibumbye nawo watangaje ko ufite impungenge ku biri kubera muri Madagascar nyuma y'uko ingabo zifashe ubutegetsi n'inteko ishinga amategeko ikeguza perezida Andry Rajoelina. Umuvugizi wungirije w'umunyamabanga mukuru wa Loni Farhan Haq yavuze ko uwo muryango udashyigikiye ibiri kubera muri Madagascar. Haq yagize ati turi kureba gishobora gukurikira nyuma y'uko ibintu bigenze nabi biramuka bibaye guhirika ubutegetsi tuzabyamagana. Loni kandi yavuze ko idashyigikiye uburyo ubwo aribwo bwose bwo guhirika ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko ugiye gukorana na Afurika yunze ubumwe n'abayobozi mu karere Madagascar irimo kugarura ituze. Rajoelina yagiye ku butegetsi 2009 nyuma yo guhirika ku butegetsi Marc Ravalomanana haje gutegurwa amatora muri 2018 atsindira manda ye ya mbere ndetse yongera gutorwa muri manda ya kabiri muri 2023 nk'uko makuru yagiye abigaragaza mu bihe bitandukanye muri iki gihugu.